si question ya blague cyangwa gukubitwa ni question yo kurondera agatika kacu aho katakariye hari habitangiye n'igihugu bagwa gasona bandadaye barapfa kubera igihugu tureke twebwe turiko tugwanira ibintu bisanzwe ikibi si ugukubitwa ahubwo ikibi no gukubitika ikibi no guhongorwa sawa natwe ahubwo sindavuga menshi uruda ruriya sindanarura nakuka bararukubise bamumuhe n'ibihoko no kuvuga nakivu ushaka dushwana ushwana nawe wambuga wari wakubiswe ushwana nawe ushwana wawe dushobora ahubwo ngo borofa bwiwererwa ndifane nawe n'umwirate ngo mugenda gutera abantu bazobamena amenyo ko mwaje murenze mumeze nabi ikibazo mawe naco ko mwari mwagiye mabatse mwishure hewe kumbe bya bintu nuko onye nukuri kuvyo numvise na handi hantu nzotwara umwana wanje nivyo mu Buganda ndabireze ngomba ndamwandikisha hanyene kuri Christian International School Charama na handi hantu ego ash na handi abanyeshuri mu Bakamenge, Ngagara, Kinama, Cibitoke, Buterere, Maravya hamwe na Gatunguru, ishuri Christian International School ryabazanye mu mahura muja kwiga mu gihugu cy'u Buganda. Icongerezo ciga nk'ikirundi, igifaransa naco biba bucisheko. Ku banyeshuri bakiri bato ariho bagitangura amashuri cyangwa mwe y'intango n'ayisumbuye. Iyandikisho ryaratanguye. Nyaragasa mwiyandikishe kuko ibibanza biraharuwe. Ico dutandukaniye ko nandi mashuri nuko twabazane ishuri ry'abana bato cyane ari ryo ryitwa crèche aho abana bakiri bato bagitangura amashuri biga bagakurana bafite ubumenyi. Dusange muri quartier Cyarama Avenue Mugunga cyanye mutwagure kuri 69 ubusi 9 94 18 75 91 ubusi 9 77. Christian International School Cyarama iriho ku bwanyu. ndibazo bibuka ko nahugiye ko hari abantu banyaze bakantwara parcelle bakantwara amatungo y'umuryango so twarafatanyije na estime turavuga ati tukatujeyo tuzokora ba situation yaho tubone uko hipanze tubone ni bande bahaba babayeho gute kugira ngo tumenye aho tuzohera mu kuja kurondera kugaruza amatungo yacu hama tugezeyo na mwene wacu estime twasanze umuntu hacunga bodyguard w'umugoriyati twaragerageje kuraba ko twashobora kugwana nawe kugira ngo tugaruze ibyacu twinjira indani mugabo ibyabaye bikigenze neza kuko byarangiye babamenya menye aha hari ikintu ndasaba ishapu byarangiye dukubiswe duduriye ko kubisa duduriye hajyanye kuri point yarangiye tumenitwe batumenya menye urabe kwanza kumviriza uko byagenze bishabura nabi tukireka rekana nabo basi byaragiye dukubiswe nani isoni cyawe amwe n'uya afite isoni kambabarira basi uri kumena amatwi niba ntuko turubana nibi naho zeja kubahwa bangutunda apatine ko naho zejangi turananirwa birangira twirutse mpamvu twababaye ahantu hose numva nkuzi ku mugongo so nta hamwe ntababara hano nuri kutambwiye ndawukanda kutambwiye kubabara ahantu hose ndababa ahantu hose ukoze vire mu mbabara tugendere ndawukanda se tugenda kurira amasaha buke gusa n'ubu ntituracika intege tuzokwipanga neza muzongera muzurwanira kuriya aho rero gadani urabona umuntu ndiko numva ikigogwe n'ijyambwa urabona nk'uyu Dany aronse mabuja ngavuye ngo agiye kumukanda nujya boko ninde za kugukanda wundi ko mufata ruguma ruzura kuri fito umva usiteme na kumugambi tugereje ndakwikandira ukamo ufite mu kumukandese siteme agenda mukandi ko yakurabona yuko we Dany afise umukanda naje zinda mukanda cyane ndabeze ko mukandira ganya so nane nituracika intege uko biri kose tuzobaho neza biciye ku ngufu zacu n'izimana
gusa kugwana na Goliath ingufu ziwawe zakunda shirako ndizimana yo estima nakivuga yo waba twegere twumve ndibaza ibyo dushikiye twarabibonye twese gusa nkuko babivuze bisaba ko twitegura uburyo tuzoshika mu rugo nk'uko twabiteguye uburyo tuzisubiza ibyacu kuko kuno mwanya twese n'ibyacu n'ibyawe n'ibya famba n'ibya camamare n'ibya madame na diwe n'ibyanje kuko turi bamwe turi kimwe twese ibyo muri ko muratwenga dukeneye kwisubiza ibyacu twese hamwe kandi sinibaza ko ari byiza rero ko mutwenga ngo muvuge ngo badukubise cyangwa byagenze gute si ngombwa ndibaza dore ko twicara hamwe twese tukavugana ati dukore iki dufashanye gute kugira ngo dushike kubyo dukeneye gushika so esti courage hama buke buke muri mubiki buke oui bébé ati bébé nani chéri Dany kutumva nibiki tuve ko shaba kudundaguye hari abantu bagumana kanyari kabo tugende basinda ukande mu ndana mukandane neste bamugiye urarusiga wewe Dany ubatumika wowe ndazikande urarusiga fwe utwaye n'uhundi Dany uko rureke turukande twebwe aho kwashavuye shaho twavurari umuntu afise urunwa rurariye wita shavuye hari ibintu bitwengeje ngaho pana twe twashaka kubedesha kugisha ukuri bitwengeje n'urusutime rusutime yagufashe fam oya gusa numva ko mu nda hariko haranje sawa we yagufashe oya ndiyafashe ahubwo numva bagiye umva rero ngo yinge yangu byagufashe we yagufashe ndiko ndakubaza gusa numva mu nda hariko haranje oya nje nawe yagufashe mu nda bayitara mu mutwe gafata mu aho rero umva rero fata impa none yafashe we pana ntiyagufashe gusa rero mubwire ibi bintu ndiko ndabona ko hari ibintu byahindutse icyo mbwa estime baragenda bakenda bakizungurutsa igihugu cyose mugabo abo bafise abantu baguma babakanda banyorosha umubiri gogo rurawe bararukubise barumena no mu nkoko ntiyari bakivuga rero kubwenge bwanje buri kuri yango mperuke gukubitwa ngaho none yagufashe umva kwanza reka umva kwanza ko mashitani kwa jina la Yesu amen ndagiye we umva kwanza ninde yakubwiye ko uzanga hatarusha naguhaye kubera icyo utumva je nakubwiye ko ntashaka imimenyerano je nawe bugingo gende mu kazi kiwanje ushaka telefona hama tuvugane ndaguhe gahunda yo kunsanga ngaha hama tuvugane cyane ndagusanga iyo pano guma ukora ibintu nk'irofu menga ntabwe ngufise uriko uranyuma je nakudije nakwihanikije tuzosubire je kunsanga ngaha tutabivuganye telefona umve ko ndahari hamuhansanga wowe uzi ibyo wanje ndimo je kumba nibere mu kazi kiwanje so urashobora kumbabarira kuba naje warabinyankiye isuko nanje nabyishimiye nuko maze iminsi ndakorana ko telefone nkakubura nuko tumva kwawe abakobwa sinzi ingene mwabaye kubera icyo uri umuntu kuzi udashobora kumva icyo umuntu akubwiye je ndakubwiye ati nta mimenyerano nkeneye mu mwanya w'akazi nta mimenyerano mba nkeneye kandi narakubwiye kenshi na kenshi iyo ushaka tuvugane kuri telefone hama ibikenewe ndabikora pana gumu undondera umwanya wose ukamenga ni Dany ndagufitiye service mba nakwemereye kugufasha ibintu si ngombwa gumunyiruka inyuma nk'imba oya sheri isuko ubyibaza icyatumye nze ngaha urazi ko ukwezi kwaraheze sindariho inzu none bagusohoye oya ntibansohoye mugabo si ngombwa bansore niyo mpamvu namwe nkurondera kugira ngo ndabikubwire mpako nsange muhire kandi stock yaraheze fagitire y'amazi n'amatara byose biri hajya nayo mpamvu navuze ati reka nkurondere kuba narakubuze kuri telefone amashero mbabare kuba narenze inyuma y'amategeko yawe kandi urazi ko ari umugabo wenyine afite urazi ko ari umfasha muri buri kimwe cyose niyo mpamvu yo nakubonye iminsi ibiri gahera
ndumva nta mahoro mfise biba ngombwa ko ndakurondera shibuka kunda gukura ntaruko kandi uzikunda gukunda ukuntu mfukira ntabwo ndabikunda bituma ngira ubwoba muri jewe bituma niyumva gutandukanye ariko ndakubaza ikintu kimwe ibyo byose biterwa n'amanyama yawe no kutumva nube samanyama cyenda kubwiye ati uzonterefona nyene basi ntacyo shira ndakubabarira urumva ko wakoze amakosa ya niyo mpamvu nakusabye imbabazi no amafaranga ikibazo cy'amafaranga urazi ko cyakemutse ushaka amafaranga angana gute yaza iyo mama mpaye urayazi najya nyine ntacyiyongera uwo mpora ndaguha 1000 ubu ngoma ndaguhe 2000 wow oh merci beaucoup gira uryoherwa siki thank you nanjye ndagukunda gusa nyine mbabatswe n'ukuntu dupanga ibintu ugasanga wagiye mu bindi nubwo bisijewe n'urukundo gushinda gufitiye ndazi urankunda ariko akazi nako n'ikindi kintu turanyihanganira sibyo sawa indira rero ndakuzanira amafaranga kugira uce ugenda uriho inzu urihaye amatara n'amazi n'ibindi bibazo byose ufise ubikemura sibyo ntugiye mu nzu wenyine sheri ndagukumbuye bebe igihe gihaciye ni kireke none ngiye mu nzu kuzanira amafaranga bisaba tugende duhekanye guhekana ndagukumbuye ndakubwiye guma ngende kukuzanira amafaranga guma ngende kuyazana nawe ngiye kuyazana kuri banki ntari mu nzu shaka tugende tujyana wumva ngombaye gutera wawe ninjye wambonye ishu no bebe ndagukumbuye igihe ni kirekire uno musi numva ko norara hano shaka urara are you sure kumbuye ubusaswa bwanje kumbuye kudoda ifarasi are you sure turabe maso babita gusa no bebe utabyumva okay kumengura kangu sidakoze ari bisanzwe tu umuntu agukoze ko utagiteguriye ari ukivyuka sana byiza nari nbyutse kugira ntarabe hano araga siporo na mu bangu nyine tuhabe mama hari kana shakubwira kibazo ndakunda so muri make urakuze kandi nanje ndakuze turi abana urabona ko umugabo wanje Chris ntaho hari naramutumye hanze y'igihugu so kuri ivyo rero bituma numva irongo ndi jenyene manake mba numva ntameze neza nkaba nifuza ko Dany ndazi ko bizi ntaco birengagiza ibintu ndagukorera cyangwa se urukundo ndakunda urazikunda ukunda ko so mu gihe Chris atari ngaha namanirongo byinshi nkaba nifuza ko dushobora kwamana mu bitanda ukamba hafi gute udaha agaciro amajambo nama nakubwiye
eske ndi mubi kuri wewe nkora iki kugira uha agaciro urukundo rwanje Fatma sinzi ukuntu binjiyemo kuguhamagara mu izina nibwo bwa mbere nzi kuguhamagara madame kubera icyubahiro ndaguha so wowe umugore w'umugenzi sinovuga ko ari umugenzi ndamufata nka papa kuko byerandeze nkiri umwana niyo yatuvura kuva tukiri abana gushika tugeze ngaha ikirenze ko uno munsi yaduhaye n'indaro mu rugo iwe je ndi ngaha ku bwa Chris niyo yanyumvira igonga kantora mw'ibarabara nzana ngaha muhiriwe ibaze nshinda mwisha kugendana n'umugore wiwe noba ndi umuntu nyabaki noba mbaye umuhemu noba mbaye nk'abampemukiye jewe bakanyaga amatungo y'uwanje bakanyikorera ibintu bitari byiza niyo mpamvu je ndakubaha cyane ndaguha agaciro kanini muri jewe iyo ndakubonye mba numva n'ubundi ko numvise ndi kuntu nambaye imbere yawe kubera ko nibiba bikwiye so Dany ibyo urashobora kubyihorera nibaze ko Chris ngaha ni je ndamutunze aha ni wanje ni je buri kimwe sinumva impamvu ushobora gutinya Chris nyimba ubona ko Chris ari we ntambamye je ndashobora kumwirukana nkagumana nawe mugabo nkumva ko nishimye kuronka sibyo urashobora kubimenera kwirukana Chris sinibaza ko ariyo ntumbero cyane uracitse nyemere byindi ndamusa okay imviriza kwanza waba umutunze cyangwa gutunze nuko mwavyumvikanye ko biri kose n'umugabo wawe kuba gutunze cyangwa umutunze ntacyo bisigura gikuru nuko muri kumwe kandi muhuza kandi no kumwemera nk'umugabo wawe sinibaza ko ivyo bikwiye kandi kwanza ndasabye imbabazi kuba nambaye ubusa imbere yawe sinari nzi ko wabyutse sinibaza ko ivyo bintu bikwiye kuko gikuru nuko muba mwemerana gikuru suko mutunze Dany cyenda gukunda ndifuza ko uwo muri kumwe wawe ndifuza kubana nawe ndibaza cyane bikwiye kandi yemerera urukundo nzogufasha Uno misi ubuzima ariko tworoheye jewe nawe kandi ntungahabwe je nta mahoro mfise mwa n'urupangu kubwanje mbona ibintu bitifashe neza nta mahoro ufise biba byavuye kuri jewe ibibazo nabona abateye cyangwa hari akandi gakosa nabona abakozi ndagusabye ubwiza ukuri estime nta kosa na rimwe wowe wakoze nta cyaha wankoreye gusa hajya bavuga ngo umutima wo guhemuka utawufise biragoye kandi abarundi barayamaze ngo utazi iyaja ntazimira kandi utagira icyo arondera afite icyo atoye so urabona ko tubona n'umugore wa Chris ngaha jya mu madame tubona ngaha jya mu madame hari ukuntu maze iminsi ndamubona agira utuntu muri make anyereka ko umenga arakeneye ko twaba kumwe mu rukundo anyereka ko ankunda anyereka ko umengo twokundana icyo kintu nacyo
numva gateko kirampa amahoro muri jewe kuko Chris yaramfashije yaradufashije yaraturenze kuva tukiri abana so Dany wenda kuzi kandi azi kutari igihe nk'uyu cyo gusa ntuzorikore umuntu agukoreye icyitwa cy'umwimukira nta mutima ubugira raba ibyiza yadukorera ibyiza akora gukorera raba ibyiza akorera kuva ukiri umwana mutoya ugaca umwishyura guhemuka ugakunda n'umugore wiwe raba iyo ngwano wigwane umere nka Yozefu nawe nyine yarameze nk'uko wawe kandi yaratsinze kandi nawe uzotsinda ibyo ndibaza nzobana nawe kandi nzotsinda nk'uko mvutse umutima wo guhemuka ntawo mfise ariko hari ikindi kintu kimwe kiri muri jewe niko ndibaza ubona hariya muhiri wacu hakera hari ibintu biri muri chambre irya chambre yanje nkeneye gutorayo kandi ni ibintu by'akamaro cyane ni ibintu nk'ubungiza imana nkashikanwa kirya cumba nkabitora byo duhindurira n'ubuzima tukareka no kuba ngaha mwino nzu ya Chris cyangwa y'urya mugore tukaronka ubundi buzima bushasha ngabe ikibazo ndiko ndibaza tuzokwinjira gute hajya mu nzu nzoshika gute muri chambre n'urya mujama mu bodyguard acunze hajya na Cheval abari ndani nzoshika gute indani kugira ngera mu cuma ndabitore nongere nsohoke ico kibazo bisa ko ndabikeneye ndakeneye gushika muri chambre nko kujya twagiye tukaba twakubiswe je nawe byatunaniye urugero bodyguard nyine uri soupe kandi ari urugangi tubivuze biragoye cyane gose ntacyo bitwaye gusa ndazi yuko bizokunda sinzi ngo bizoca mu nzira iyihe gusa ndazi ko bizokunda ko nzokwinjira hajya nkatora ibyo nkeneye kandi nkasohoka bitabaye ngombwa naho yuko nsohoka nkafatwa n'ubundi gihe ntacyo mfise ku inosi umwana wanje sindamufise sinzi iyo yagerereye umugore wanje Yvette nawe mfise mama nawe mfise mushikanje nawe mfise so cyubu naho numva ntacyo bitwaye so nzobikora icyo bizonsaba cyose uko bizogenda kose nzobikora sawa nanjye ndi nyuma yawe amaze gushikana nakubwira iyi portail ni kuvuga uradodora umaze kudodora wumvise gusa umuntu yuguruye uce wegerayo inyuma wegera inyuma ubona ko ari haje uce wegera nk'andi portail iravuga hanyuma asohoke aza gusohoka bagusamarira kiza kuninjira mu rupangu kandi utaha direct uva ngaha utaha jensigara ngaha indani hari ibyo nje gukorayo amaze gusohoka je uca wegera haje amaze gusohokera umwana umenga agomba kwegera uca wiruka witahire muhira uzobizi kandi ugeze muri ntagira ikintu nakimwe babwira nta kimwe mvuga dukira ko gakiri ushaka iki ngaha? Hari akaresitora ngaho onye bambwiye ngo ka VIP nashaka kufungura. Abo nari muri restaurant ngaha. Bambwiye ngo hari resitora VIP nashaka kurya. Abo nari muri restaurant ngaha. Naga toilet ingo ahubwo ndakubwira ingo. Ingo ndakubwiye potsi ba. Ndakubwira. Ngo ndakubwira.